Sülüklü Şarkı Bilim Berүү bölümünün usul kama başçısı Kayınva Demircan Kudayberdievna, Sülüklü Şarkı Bilim Berүү bölümünün Bilim Berүү hizmetkarlarının profesörünün Sülüklü Şarkı Komitetinin төрағасы Kudayat Kanat Saparovich, kelingizler barыңыздарды бұл жаққа жалпы жиынтықты жариялау үшін шақырамыз. Hormatly konkursantlar, bugun sahnaga chiqish o'zi qandaydir bir ishchalar tayyorlanish o'zi 50% chekish bo'ladi. Bugun ko'rdingizlar, odamlar bilan enejiki Zimrat Qarabekni bujoqqa chiqqan savoblarni o'zini o'zi ko'rsatuv bo'yicha konkret turda aytishdi. Eng negizgisi kecha savoblardan. Bugun endi prezentatsiya bo'ldi. Ondan bari konkursga katışkan ijikelerimizni kutluktayız. Kuröşte jengili var. Bu söz türlü jengilsek jengillerdağı şu жерден bir savab alasından деген oydu oldu. Şonduktan mınadır жылдан жылға өсүү пайда болду да мұғалімдердің арасында. Былтырғы жылы, андан алдыңғы жылдары bir ғана Sülüklüде емес, ертең Құда қаласа кейінгі барғанда, шул жеңүүчүлөрдүн арасынан чыккан кыздарыбыз Sülüklü шаарынын атынан барат. Ушул намысын коргойт. Биздин